Nā, hei tā tētahi aro take ngā motuhake, me mātua whai wāhi ngā marae me ngā hapū, ki ngā whiriwhiri ngā āterākau whakamaru me nā rā ka tūpono mai he pare kura taiao ki te hapori. E rere ana hoki te karanga i ngā kainoho o te matau a Māui kia te minita huripari, ki ana oati i oati hia ai e ia i te wā o te kōwhiringa pōti. Kia tahuri ake tātou ki tā tātou kai ripoata o te matau a Māui kia Aroha Tricha. I te wā o te huripari i noho ko, māhu marae he wāhi haumaru mo te hapori. He oi ka tū rātau i tō rātau ake mana noiho. Ko te mea nui kia tātou o te kāinga nei o te piringa hapū, ka noho tahi tātou te iwi Māori, me ki ngā whānau, ngā hapū, ngā marae, ki te tēpu o te ture. Kia rongo ai rātou ngā āhuatanga kei roto i a mātou ki tērā taumata. E ai ki te arotakinga o te rākau whakamarumaru, he ngoikore tō rātau whai ki te matapaki tahi ai ki a ngai Māori i taua wā. When we talk about mana whenua, iwi, hapu, we saw through this response, and I've seen it many times before, there's incredible capability and resource that sits within iwi and marae. Ko tere te whakatūtanga mai o iwi me ngā hapu me ngā marae ki te tautāwhi, ki te tautoko nei i ngā whānau, kua pākino nei tēnei huripari. Ko tā te ripoata me hono o kawa te rākau whakamarumaru o te mataua Māui ki ngā rōpū Māori, kia puta ai ngā painga mo te katoa. Ki konei ki te poho o Rāwiri marae ki tūranga i puta ai te kōrero me noho a ngai Māori ki te tēpu ka tika. Ka rera wātu rātau i hara mai ki te whakapiri mai, he aha ngā painga mā tātou. Mo tēnei take, mo te huripare, mo te COVID, ka re rātau i hara mai ki te paku pātai. Engari, pai ki a rātau mā mātou te hāpuri e tiaki, mo te kore noiho. I te wā nei ki o māhu ka nōhia tonutia te marae i ngā whānau e whā. Ma te krauna mā ngā kaunihira, kia homai rauimi kia mātou, kia māma ai, te anga whakamua i roto iwi nei tuāhuatanga pērā kia Cyclone Gabriel. Ahakoa ka rea no kia mana a ngai Māori i te ture whawhati tata, ka tūwhera tonu ngā kuaha o ngā marae, ahakoa te aha. Aroha Tricha, te karere.